Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kekerwa ke belah thok dong Ma Nangai setengah. Badak ni kekerwa ulah thok ke bongkum ni. Kajing ya kerana assembly kamdei ke pada pair ni kata tan hadu kata-kata. Kadai tang ke jing betha ban penbej ya ki kat tukat ni ki jing keren. Kadai ru kerukom ya wak daw hiya pedeng uliang sensyar bat uliang persya. Ndai sengtit pat upen he yo puk tang na kadaw pakwa isu bat kwa pau khubor palat. Dapat bahalai ikumba ki rak waj sendan karo kompensit jangki. Ngati ngalek ranci syapi ban yoi bada useng balang ubapen pau sya keperthei ya kadak jing orpaj ke jaitbynriew. Nakani kadaw dan kam ya kiseng balang ban yo nong yalam daki bastat bat ki batebet bah. Shushu Ma Nangai ulong shushu kumni. Haba keren ni kimat ke jaitbynriew kam simut pat bangi Kyrshan ni persya ya kanu ke political party. Wan shwa ke jaitbynriew hakmat kita kiseng ni parti ngin bu shwa syadin. Lada du ya ke jaitbynriew hatung idang dan kamu ya kita ki political party. Ula bu ya kini ke jingkali. Bat penkut ya kini ke kerwa. Kaban penlong ya paidbah jong ke Bri U Hynñiewtrep. Ban pusan bah halor kini ki kentin. Halor ke jinglong jingman hakini ki sngew.